Ikipe ya Real Madrid yarayitsinze ikipe ya Espanyol Barcelona ibitego 2-1. Igitego cya Carlos Spi ku munota 90 nicyo cyatanze amanota 3 ku ruhande rwa Real Madrid. Abakunzi ba Real Madrid batangiye shampiyona ya La Liga 2026-2027 mu byishimo bidasanzwe. Nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid yaje kubitsinda ikipe ya Espanyol Barcelona ibitego 2-1 umukino utari woroshye wabereye kuri LCD Stadium wa 22 Kanama 2026. Uyu ni umukino wari utegerejwe cyane ko ari umukino wa mbere wa Jose Mourinho nk'umutoza wa Real Madrid nyuma y'uko yari amaze imyaka igera kuri 16 adatoza ikipe akaba yari yaragarutse mu ikipe. Abafana bari bafite amatsiko menshi yo kureba niba Mourinho ashobora gutangira urugendo rwe neza agatangira afasha ikipe ya Real Madrid gutsinda umukino wa mbere muri shampiyona. Urundi ruhande Espanyol yari yakiniye n'ikipe ya Real Madrid yariri imbere y'abafana bayo kandi yari ifite intego yo gutangira neza shampiyona. Nubwo Real Madrid ari mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, Espanyol ntiyigeze yerekana ko ifite ubwoba mu mukino. Uyu mukino watangiye Real Madrid igaragaza ko ishaka gufata ibintu mu biganza byayo. Abakinnyi bayo batangiye gukina bashaka kujya imbere, bashaka kubona igitego hakiri kare kugira ngo babashe kugenzura umukino ndetse bibashe no kuborohera. Kandi koko ntibyatinze ku munota wa 9 Real Madrid yabonye igitego cya mbere. Arda Güler niwe watanze umupira mwiza werekeza imbere y'izamu, maze Jude Bellingham ahaguruka neza utera umutwe umupira uruhukira mu rushundura. Real Madrid yari ifunguye amazamu ku busa bwa Espanyol. Igitego cyaje kare cyane ko Real Madrid yari imaze iminota 9 mu mukino, ariko yarije kubifungura umukino birumvikana Real Madrid yari ibonye igitego cya mbere Espanyol ifite ubusa. Bellingham yongeye kwerekana impamvu ari umwe mu bakinnyi b'ingenzi Real Madrid yiringiye. Kuba yashoboye guhindura uburyo bwiza bwabonetse imbere y'izamu ukavamo igitego byahaye Real Madrid icyizere. Abafana ba Real Madrid bari baje kuri stade batangira kwizera ko ikipe yabo ishobora gutsinda umukino mu buryo bworoshye, ariko Espanyol yari ifite ikindi gitekerezo. Nyuma yo gutsindwa igitego, ikipe yakinaga imbere y'abafana bayo yatangiye kongera gusatira. Espanyol yagerageje gutuma Real Madrid idakomeza kugenzura umukino nk'uko yabishakaga. Real Madrid nayo yakomeje gushaka igitego cya kabiri. Hari uburyo bwinshi bwabonekaga imbere y'izamu rya Espanyol, ariko umunyezamu Dimitrovic akomeza kugira uruhare runini mu gufasha ikipe yo kudatsindwa igitego cya kabiri. Uko iminota yagendaga niko umukino wagendaga urushaho gukomera cyane. Real Madrid yari ifite ubushake bwo kwikomeza imbere, ariko Espanyol nayo yari yatangiye kubona icyizere cyo kugaruka mu mukino. Hanyuma ku munota 30 ibintu byahindutse. Espanyol yabonye igitego cyo kwishyura. Alex Calatrava niwe muntu watsinze igitego cya Espanyol nyuma y'igikorwa cyatangijwe na Javi Hernandez. Calatrava niwe muntu wakiriye umupira mu rubuga rw'amahina utera neza cyane umupira uruhukira mu nguni y'izamu. Espanyol biragomboye. Igitego cyari kibaye kimwe kuri kimwe. Igitego cya Calatrava cyahinduye isura y'umukino. Icyizere cyari cyongeye kugaruka ku ruhande rwa Espanyol mu gihe Real Madrid yatangiye kubona ko umukino utari buze kuba woroshye nk'uko yabitekerezaga. Nyuma yo kunganya impande zombi zakomeje gushaka ko zajya ku ntsinzi. Real Madrid yashakaga kongera kugarura umukino, ariko Espanyol nayo yashaka gukomeza gukoresha imbaraga nk'ikipe yari imaze kubona igitego. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya igitego kuri kimwe. Abafana ba Real Madrid barategereje igice cya kabiri bafite amatsiko yo kureba ikipe yabo niba irushaho kubona igitego cya kabiri. Igice cya kabiri Real Madrid yasohotse ishaka igice cya kabiri kugira ngo ariko gitangira ariko ari bubone intsinzi. Jose Mourinho yatangiye gutekereza ku mpinduka zafasha ikipe kongera kugarura imbaraga cyane cyane mu busatirizi. Real Madrid yakomeje kugira umupira kandi igenda ibona uburyo bwinshi bwo kwegera izamu, ariko ikibazo cyari kimwe. Espanyol yari yiteguye neza uburyo bwo kwirwanaho. Abakinnyi babo bakomeje kurwana hamwe bagakora ibishoboka byose kugira ngo Real Madrid itabona uburyo bworoshye bwo kubatsinda. Kylian Mbappe ndetse na Vinicius Junior benshi bari babiteze ibintu byinshi mu mukino nk'uyu nguyu. Abafana ba Real Madrid bari bategereje umwe muri aba bakinnyi ko afata umupira agacenga abakinnyi ba Espanyol cyangwa se agatsinda igitego cyahindura umukino. Ariko kuri uwo munsi ibintu siko byagenze nk'uko bari babyiteze. Mbappe yabonye uburyo bwo gutsinda, ariko Dimitrovic akomeza kwitwara neza mu izamu ry'ikipe ya Espanyol. Vinicius Junior nawe yagerageje gufasha Real Madrid kongera umuvuduko mu musatirizi, ariko Espanyol yakomeje kwirwanaho. Muri icyo gihe Jude Bellingham yakomeje kugira uruhare rukomeye mu mukino. Uyu mukinnyi ntabwo yarangije gusa akazi yakoze mu gice cya mbere, yakomeje gufasha ikipe mu gushaka igitego ndetse n'uburyo Real Madrid yagaruka mu mukino. Uruhande rwa Espanyol Barcelona abakinnyi imbere batangiye kubona ko inota rimwe rishobora kuba igisubizo cyiza imbere y'ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Espanyol Barcelona yari imaze igihe kinini irwanira kutongera gutsindwa n'ikipe ya Real Madrid igitego cya kabiri, kandi uko iminota yagendaga ishiranika icyizere cyo kubona inota cyagendaga cyiyongera. Ariko Real Madrid ntiyigeze yemera ko umukino urangira gutyo gusa umusifuzi atarasifura. Umutoza Jose Mourinho Real Madrid yakomeje gukoresha abakinnyi yari afite ku ntebe y'abasimbura yongera imbaraga mu kibuga kugira ngo areke ikipe yakwitwara neza. Muri abo basore yinjiye mu kibuga harimo umusore Carlos Spi. Uyu ntabwo umusore yari yitezwe cyane mu mukino nk'uyu nguyu ugereranije n'abasore nka Kylian Mbappe, Vinicius Junior cyangwa se Jude Bellingham. Ariko umupira w'amaguru ugira byinshi bitunguranye, kandi Carlos Spi yaragiye kugira uruhare rukomeye mu ntsinzi ya Real Madrid kuri uyu mukino. Uyu mukino wari ugeze mu minota ya nyuma. Espanyol yakomeje kwirwanaho, Real Madrid yakomeje gushaka igitego cya kabiri ariko bigenda bigorana.
abafana ba Espanyol rero batangiye kwizera ko ikipe yabo ishobora gukuraho inota rimwe ikayagabana yose muri Real Madrid, ariko ibintu byahindutse mu buryo bwatunguranye. Umupira wageze kuri Kylian Mbappe mu gice cya mbere, ariko ibintu ntibyakomeza neza kuri we. Umupira watakaye havuka akajagari mu rubuga rw'amahino rwa Espanyol. Muri ako kajagari nibwo Carlos Espi yahise agaragara. Uyu musore yafashe umupira wari umaze kuvamo akajagari awukubita neza cyane, umupira werekeza mu rushundura. Cyari igitego cya kabiri cya Real Madrid, Espanyol igeze kimwe. Igitego cyaje ku munota wa 90, stade yose yahise urusura. Ku ruhande rwa Real Madrid abakinnyi bishimye cyane, bari bamaze kubona igitego cy'intsinzi mu gihe umukino wari hafi kurangira. Ku ruhande rwa Espanyol habaye agahinda gakomeye cyane. Ikipe yari imaze hafi iminota 90 irwana kugira ngo ireke icyura inota rimwe, ariko igitego cya Carlos Espi ku munota wa 90 gihita gikoraho ibyiringiro. Ikirenzeho nuko Carlos Espi yari amaze iminota mikeya cyane yinjiye mu kibuga, ariko aba umukinnyi winjiye akavashwa yafashe ikipe mu kuba yasatira. Yahise afasha Real Madrid gutsindira amanota 3, yahise aba intwari y'umukino ndetse afasha Real Madrid kubona igitego cy'intsinzi. Umusifuzi yaje guhita arangiza umukino, Espanyol bitsinzwe na Real Madrid ibitego 2-1. Intsinzi ikomeye kuri Real Madrid cyane cyane kubera uburyo yabonetse. Jude Bellingham niwe wafunguye amazamu ku munota wa 9, Alex Calatrava niwe umuntu wishyuriye Espanyol ku munota wa 30, hanyuma Carlos Espi atsindiye igitego cy'intsinzi ku munota wa 90. Intsinzi itanga amanota 3 ku ruhande rwa Real Madrid ndetse uba n'umukino wa mbere itangiye itsinda muri uno mwaka w'imikino. Kuri Jose Mourinho ni intangiriro nziza y'urugendo rushya mu ikipe ya Real Madrid nyuma y'imyaka igera kuri 13 adatoza ikipe. Jose Mourinho yagarutse mu butoza mu ikipe ya Madrid ndetse ayifasha gutsinda umukino wa mbere. Ariko nubwo amanota 3 ari w'ingenzi, uyu mukino ushobora gutuma abafana ba Real Madrid bibaza ibibazo byinshi. Ese Real Madrid iteguye koko guhatana ibikombe nk'uko ari ikipe isanzwe bitwara? Ese ubusatizi bwayo bushobora kurushaho gukora neza? Ese Mbappe na Vinicius bazongera kubona urwego rwiza rwabo mu mikino iri imbere? Kandi si ikibazo gikomeye kurushaho. Carlos Espi yawe amaze kwereka Mourinho ko akwiye guhabwa amahirwe menshi mu mukino nawe agakina. Uyu mukino wagaragaje ko Real Madrid ishobora gutsinda iyo ibintu byaba bitagenda neza. Ibyo ni ingenzi cyane muri shampiyona ndende, kuko hari imikino ikipe idakina neza ariko ikabasha kubona amanota 3. Ku rundi ruhande Espanyol nayo ishobora gukora ibintu byiza ariko umunota wa nyuma kuwugenzura bikananirana. Yashoboye guhangana na Real Madrid yishyuriye igitego mu munota wa 30 ndetse yigarura mu mukino. Yarinze izamu ryayo igihe kinini kandi yabaye hafi yo gucyura inota rimwe, ariko byaje kurangira bihindutse. Ariko umupira w'amaguru buri gihe ntabwo uhemba ikipe yarwanye cyane mu kibuga. Rimwe na rimwe igitego kimwe cyo minota ya nyuma gishobora guhindura amateka y'umukino, kandi ibi nibyo byabaye kuri stade ya LCD Stadium. Espanyol yasigaje iminota mike ngo ibone inota, Carlos Espi yambura icyizere. Ku ruhande rwa Real Madrid, Bellingham yatangiye neza shampiyona, yerekana ko agifite uruhare rukomeye muri iyi kipe. Arda Güler niwe wagize uruhare mu gitego cya mbere, mu gihe Carlos Espi yahise yigarura imitima y'abafana ba Real Madrid mu kubahisha intsinzi. Umukino Real Madrid ishobora kwishima kubera amanota 3, ariko Mourinho azi neza ko hari byinshi bigomba gukosorwa. Gutsinda ikipe ya Espanyol ibitego 2-1 mu ntangiriro ni ikintu cyiza cyane, ariko shampiyona icyari ndende kandi Real Madrid ntabwo iba ari ikipe ihanganiye gutsinda imikino. Ibihanganiye gutwara ibikombe, ibihanganiye gukomeza kuba ikipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi, ndetse ibihanganye mu gutuma abafana bayo bizera umushinga mushya wa Jose Mourinho. Niyo mpamvu uyu mukino ushobora kuba intangiriro y'ikintu kinini, ariko haracyari kare cyane kuvuga ko Real Madrid izagera ku kintu cya nyuma cyangwa se izatwara igikombe. Real Madrid yagiye gutaha ibonye inota rimwe gusa, ariko Carlos Espi yitabara ku munota wa 90 yahindura byose mu mukino. Real Madrid icyura ibitego 2-1, Espanyol nayo icyura icyo kimwe cyayo. Bellingham ku munota wa 9 yanditse amateka y'abashwa yafungura igitego cya Real Madrid muri uno mwaka w'imikino. Calatrava nawe abasha gutsindira ikipe ya Espanyol ku munota wa 30, Carlos Espi ku munota wa 90 ashyiramo agacingura 10. Real Madrid itahana amanota 3 kandi Jose Mourinho yatangiye neza kugaruka mu ikipe ya Real Madrid. None si ikibazo gikomeye ni ese intsinzi ni intangiriro Real Madrid nshya ya Jose Mourinho? Ese zisubiza ibikombe bikomeye nk'uko yagiye bitwara, cyangwa intsinzi yabonetse ku munota wa nyuma hari icyo we kwemerezamo cyangwa ukomfirimamo?